नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. न्यूझीलंड भेटेर गेल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी न्यूझीलंडाची राजधानी ऑकलँडात न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. दोनूय देशांमदले आशिल्ले संबंद अदीक घटमूट करपाचो हावेस दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायलो. दोनूय देशांमदीं 2030 वर्सा मेरेन 35,000 कोटी रुपयांची व्यापारीक मांडावळ करपाची मोख दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या. ह्या चर्चे उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी आपले विचार उक्तायले. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांच्या मदीं जाल्ल्या चर्चेची माहिती पूर्व देशांचे प्रभारी सचिव रुदेंद्र टंडन हांणी आयज पत्रकारांक दिली. विदेश मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत प्रधानमंत्र्यांच्या भेटी मजगती केल्ल्या कबलाती आणि चर्चा हे विशीं प्रभारी सचिव रुदेंद्र टंडन हांणी माहिती दिल्या. The discussions between the two prime ministers basically sought to move the relationship forward. One of the most significant decisions that were taken, which you may have heard about already, I've been watching the news so far, is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward for the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing at the conclusion of their talks, which you would have also seen. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकी आयज विशाखापट्टणमात स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी भारतीय नौदळात आस्पावीत करून घेतली. आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानात समृद्ध आशिल्ली ही युद्ध नौका देशाच्या संरक्षणात मोलादीक थारतली असो हावेस संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. भारताची पारंपारीक संरक्षण तांक आत्मनिर्भर आणि भविष्य काळातली कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारखी यंत्रणा वापरून भारतीय नौदळ अधिक विकसित जातली अशें मंत्री सिंग हांणी सांगले. INS महेंद्रगिरी तयार करतना तातूंत 75% परस अधिक स्वदेशी घटकांचो वापर जाला आणि समुद्रांतल्यान दर्यांत क्षेपणास्त्रा वरवीं मारो करपाची तांक ह्या युद्ध नौकेत आसा अशी माहिती ह्या वेळार संरक्षण मंत्र्यांनी दिल्या. 3 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया, यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालयाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री अमित शाह हांणी तरणाट्यांनी वाचनालयात वचून पुस्तकांचे वाचन करचे असो उलो मारलो. दरेका मनशाचे व्यक्तिमत्व हे पुस्तकां घडयतात अशें सांगून महाक्रांतिकारी आणि विचारवंत सर्गेस्त जयप्रकाश नारायण हांणी देशाच्या उदरगतीत मोलाचें योगदान दिलां अशें मंत्री शाह हांणी मुखार सांगले. राष्ट्र निर्मिती खातीर वाचनालय एक महत्वपूर्ण माध्यम थारता. देशाची संस्कृती आणि ज्ञान परंपरा लोकां मेरेन पावोवपाचें काम पुस्तकां करता अशें तांणी म्हळें.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे अबुधाबीत प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेन आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेवपा खातीर राजस्थानांतल्या माउंट आबूत पावल्यात. स्पिरिच्युअलिटी इन पॉलिटिक्स फॉर पीसफुल सोसायटी ह्या विशयावेल्या राष्ट्रीय परिशदेत ते वांटेकार जाल्यात. देशभरातले वेगवेगळे राजकीय फुडारी, विचारवंत तशेंच नेपाळचे कांय प्रतिनिधी ह्या परिशदेत वांटेकार जाल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत ब्रह्मकुमारी करीत आशिल्ल्या कार्याची तोखणाय केली. राजयोग साधना, भौशीक एकचार ह्या सारक्या विशयांचेर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय काम करता हे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी तांची तोखणाय केल्या. परिशदे पयलीं मुखेलमंत्र्यांनी ज्ञान सरोवर ह्या वाठाराक भेट दिली. ग्लोबल हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्र हाका लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी भेट दिवन थंय पळोवणी केली. देशात एकाच वेळार वेंचणुको घेवपाच्या मुद्द्याचेर अभ्यास करपाचो एक भाग म्हूण गोंयांत आयोजीत केल्ल्या राज्य घटना दुरुस्ती विधेयक जोड संसदीय समितीच्या बसकेत वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपली मतां मांडली. खासदार पी चौधरी हांच्या मुखेलपणाखाला 2 दिसांची ही बसका गोंयांत जाली. काँग्रेस पक्षाचे विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या समिती मुखार पक्षाची भूमिका स्पश्ट केल्या. Basically on one nation, one election. I've submitted a memorandum. Of course, I can't share it with you, but definitely we opposed the one nation, one election because this is not in connivance with our federal structure. So it is a threat to our federal structure, especially to the state structure, to regional parties. One nation, one election, if held simultaneously, it is several constitutional provisions. It is a violation to that one nation, one election. We have objected to 10 nail. We have given our memorandum. The idea is in our democratic, vibrant setup and the constitution. I believe it is mandatory that we respect. एक देश एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष फुडाऱ्यांची मतां जाणून घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या जोड संसदीय समितीक भारतीय जनता पक्षाची पर्येची आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी भेट घेतली. एक देश एक वेंचणूक ह्या विशीं तिणें समिती कडेन आपलें मत मांडलें. Logistically, to implement one election, one nation, then it's going to be a game changer for the country, for sure. We have to have a lot of amendments to the constitution we'll have to do, plus anti-defection laws will have to be really stringent and enforced. This is really going to help save, I think, crores and crores of rupees of taxpayers' money, because every time we go in for some election, the local public, the Aam Aadmi, is always upset that again election, we are spending, our money is getting spent on elections, you know. And I think when you go for polling, we notice that people are fed up, because again you go for Lok Sabha, you go for Vidhan Sabha, then again there is ZP, then again Panchayat. People are fed up when again and again every few months you need to go in for elections. And then because of that there is a model code of conduct. So when there is a model code of conduct, government doesn't function. There's no proper administrative work doesn't happen. Governance is not effective. आम आदमी पक्षाचे बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी लेगीत वन नेशन वन इलेक्शन ह्या प्रस्तावित उपक्रमाचेर आपल्या पक्षाची भूमिका उक्तायल्या. We have strictly objected the idea of one nation, one election, and I have given a memorandum with the 3 major points of objections. Because if you see, the first is it undermines the federalism and the state autonomy, which means whenever elections happen, and if election happens in one go for the entire state as well as central, so the national narrative takes over the state narrative, and in this process when the central narrative takes over, the local issues get dissolved, people do not get justice, so there is no federalism. The second point is it reduces government accountability and democratic feedback. Every election is an exam, which means if you do an exam after 5 years, your LPG cylinder will immediately shoot up to 2,000, 3,000 rupees. Your petrol will go to 500 rupees, because after 5 years is the next exam. But if you have elections in between, all these prices remain under control, because every election is connected.
So the government is under continuous pressure. There is total accountability and transparency. फिफा विश्वचषकात स्पेनान काल राती अमेरिकेत लॉस एंजलस स्टेडियमात जाल्ल्या दुसऱ्या क्वॉर्टर फायनलीत बेल्जियमाक 2-1 अशें हारोवन उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयल्या. ताच्या आदी बोस्टनात जाल्ल्या पयल्या क्वॉर्टर फायनलीत मोरक्कोचेर 2-0 अशें जैत जोडून फ्रांस सेमीफायनलीत पावला. स्पेन आनी फ्रांस हांच्या मदीं बुधवारा सेमीफायनलीचो खेळ जातलो. मजगतीं उरिल्ल्या क्वॉर्टर फायनलीत आयज राती मियामी गार्डन्सात नॉर्वे आनी इंग्लंडाचो खेळ जातलो. भारतीय वेळे प्रमाण हो खेळ राती 2:30 वरांचेर जातलो. फाल्यां चौथ्या क्वॉर्टर फायनलीत डिफेंडिंग चॅम्पियन अर्जेंटिना आनी स्वित्झर्लंडा आड खेळ जावपाचो आसा. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.